više riječ o izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, nekako je brzo i olako izmakao iz pažnje i fokusa javnosti u Bosni i Hercegovini. Taj izvještaj Europske komisije skoro 100 puta sadrži kvalifikaciju nema napretka. Kako ocijeniti onda posao koji su u ovih godinu dana obavile nove vlasti na državnom nivou i generalno kakva je to poruka iz Europske komisije, s obzirom da su rekli da ćemo na zeleno svjetlo još pričekati? Pa vidite, samo ta činjenica da je toliko puta spomenuto u izvještaju da za Bosnu i Hercegovinu nema napretka u približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, odnosno ispunjavanju određenih ciljeva, govori o samom napretku, odnosno zastoju Bosne i Hercegovine na tom evropskom putu. Međutim, ono što je interesantno i što je potrebno napomenuti je to da su pojedini naši zvaničnici iz institucija Bosne i Hercegovine taj izvještaj ocijenili kao pozitivan izvještaj. Međutim, to je potpuno negativan izvještaj za Bosnu i Hercegovinu, jer pazite nešto, ako vi u izvještaju kažete, odnosno Evropska komisija kaže, preporučujemo da se Bosna i Hercegovina, da se za Bosnu i Hercegovinu otvori pregovori za pristupanje Evropskoj uniji kada ispuni uslove, to se moglo kazati na drugačiji način. Moglo se kazati ne preporučujemo otvaranje pregovora dok ne ispunite uslove. Prema tome, izvještaj je potpuno negativan, jer mi u Bosni i Hercegovini, to je činjenica, nismo uradili ništa od ovih 14 ključnih prioriteta koji su pred nas postavljeni, a mi možemo sada govoriti da je mlijeko crno u stvari ono bilo. Da, izvještaj Europske komisije također fokusira je Kristijana Schmidta. Na neki način kaže da je njegova politika promašena, naročito u vremenu izborne godine i netom poslije. Europska komisija tvrdi da je Schmidt svojim nametanjem u izbornoj noći ugrozio pravnu sigurnost Bosne i Hercegovine. Šta to znači? Jel to znači da Europska unija ne stoji za Schmidta? Ako bi iščitavali vrlo jasno i precizno izvještaj Europske komisije koji govori o visokom predstavniku Bosne i Hercegovine, njegovom djelovanju na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, na izborni zakon, onda bi mogli doći do takvog zaključka. Međutim, ono što je također bitno naglasiti vezano za visokog predstavnika i njegove intervencije u ustavni sistem Federacije Bosne i Hercegovine i izborni zakon Bosne i Hercegovine je to da su se, s obzirom da se političke snage nisu mogle dogovoriti oko izmjena i pravca izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, onda je on donio odluku o izmjenama i Ustava Federacije i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sva priča je bila usmjerena u način izbora delegata u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. To se, mi znamo, mi smo tome svjedočili, grčevite borbe su se vodile između političkih subjekata oko toga ko će imati više delegata u pojedinim klubovima, u Domu naroda, u pojedinim klubovima naroda i ko će imati mogućnost da predloži kandidate za predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, kada je bilo očigledno nakon izbornih rezultata, a u skladu sa Schmidtovim intervencijama, da jedan od potpredsjednika neće dati svoju suglasnost za imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine bez učešća te političke stranke, odnosno SDA, onda je visoki predstavnik posegnuo za novim izmjenama izbornog zakona, odnosno Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je praktično omogućio da predsjednik i jedan od potpredsjednika imenuju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine. To je bila po mom mišljenju jedna od velikih grešaka visokog predstavnika i on je prilikom prvog intervenisanja na Ustav i izborni zakon trebao voditi računa o svim aspektima i
procedurama oko imenovanja vlade, odnosno oko implementacije izbornih rezultata. Mnogi su, komentarišući te njegove prve odluke, došli do zaključka da te odluke imaju i svojih prednosti i svojih mana i to se u implementaciji izbornih rezultata pokazuje. Ko je onda ostao iza Schmidta? Jesu to samo Amerikanci iza njegovih odluka? Teško je odgovoriti na to pitanje, jer bi se ta komunikacija Schmidta i međunarodnih organizacija u cjelini trebala detaljno poznavati. Međutim, ono što je bitno napomenuti je to da bi iza Schmidta, iza njegovih odluka, trebao da stoji PIK, odnosno Vijeće za implementaciju mira. Ja nisam siguran da su članice Vijeća za implementaciju mira podržavale sve odluke koje je visoki predstavnik donio i da su imale jakog utjecaja na sadržaj njegovih odluka. Pitanje izbornog zakona je pitanje koje nam se nameće, odnosno HDZ i Dragan Čović ga nameću kao pitanje evropskog puta i tih 14 prioriteta, dok istovremeno Dragan Čović nekako u saradnji to radi. I Milorad Dodik nameću i priču o Ustavnom sudu kao dodatnom prioritetu na evropskom putu. Sve to nekako kad sastavimo djeluje da nema ni evropskog ni bilo kakvog puta za Bosnu i Hercegovinu, dok stranke u Sarajevu ne pristanu na legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, što je nakon Schmidta Čoviću još preostalo da izbori, i odlaska stranih sudija iz Ustavnog suda, što je neki Dodikov cilj. Kuda dalje s takvom politikom? Je li Bosna i Hercegovina došla do tačke ključanja? Jedan od 14 ključnih prioriteta je izmjena izbornog zakona, ali u smislu osiguranja regularnog, fair izbornog procesa, kojim će se omogućiti da zaista izborni rezultati odgovaraju volji birača. To je ključno što se od Bosne i Hercegovine traži. Od Bosne i Hercegovine se ne traži nikakvo intervenisanje u izbornom zakonu kojim bi se omogućilo tu nekakvo legitimno predstavljanje. Osim toga, legitimno predstavljanje je riješeno. Sam visoki predstavnik je rekao da je presuda Ljubić, koja govori o legitimnom predstavljanju u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, implementirana njegovim odlukama. I to zaista jeste tako. U toj presudi Ljubić uopšte se nigdje ne spominje legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Osim toga, ne može se i ne smije se pristati na legitimno predstavljanje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zbog čega? Zato što je predsjedništvo kolektivni šef države. Šef države predstavlja cijelu državu, sve građane Bosne i Hercegovine, i šef države je simbol jedinstva i države i njenih građana. Osim toga, mi imamo presude Europskog suda za ljudska prava. Imamo posljednju presudu u slučaju Kovačević, koja vrlo jasno govori o tome da se svim građanima mora omogućiti da glasaju za članove predsjedništva, bez obzira gdje se oni nalaze, gdje imaju svoje prebivalište. Prema tome, to je ključno pitanje za Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, da se omogući vladavina prava i da se omoguće jednaka prava svim građanima. Tim pitanjima se niko od ovih političkih aktera trenutno ne bavi. Njima je prioritet legitimno predstavljanje, to bi značilo praktično podjelu društva i države Bosne i Hercegovine i na to se ne smije pristati. Što se tiče ovog pitanja oko Ustavnog suda, pazite nešto. Mi imamo ovdje nekako, ja bih tako rekao, zbrkanu situaciju. Neke političke snage nas, građane Bosne i Hercegovine, žele uvjeriti da se neće pristati na donošenje zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, jer je to materija koja treba da se reguliše Ustavom Bosne i Hercegovine. I to zaista je tako.
Međutim, ako je to tako, zašto se formira, nek objasni građanima, zašto se formira i zašto je formirana radna grupa za izradu zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine? Zaista u ovih 14 prioriteta spominje se i Ustavni sud i regulisanje pitanja, odnosno statusa stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. I to je činjenica, nije to sporno. Međutim, ne može se status stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine riješiti zakonom. To se mora riješiti Ustavom Bosne i Hercegovine. Ako bi išli za tim zahtjevima i ako bi išli ka tome da ispunimo tu jednu obavezu iz 14 prioriteta, onda se Ustavom Bosne i Hercegovine mora regulisati pitanje statusa stranih sudija, mora se regulisati način izbora sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a sudije u tom slučaju bi trebalo da se reguliše i da bira parlamentarna skupština, odnosno predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da se Ustavom vrlo jasno, precizno propišu uslovi koji trebaju ispunjavati kandidati za sudiju Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se izbjegnu nacionalne, odnosno etničke odrednice za kandidate za sudiju Ustavnog suda i da se reguliše da odluke Ustavni sud donosi većinom glasova bez ovoga kako nam se želi nametnuti da se glasa etnički u Ustavnom sudu. To bi bio značajan korak nazad u vladavini prava, odnosno u vladavini ustavnosti i zakonitosti u Bosni i Hercegovini. Znači, ovo su dva ključna pitanja koji u Bosnu i Hercegovini ne vode ka Evropskoj uniji, nego i udaljavaju od Evropske unije i mi se tome trebamo odlično suprotstaviti. A kako onda ocijeniti činjenicu da stranke iz Sarajeva koje su sada u državnoj vlasti navode da njima nije problem da se recimo u parlamentu bira upravo zbog tog legitimnog predstavljanja članovi predsjedništva iz federacije i kako to da oni učestvuju u tim radnim grupama? Znači li to da odustaju od tog nekog diskursa koji je do sada bio koliko toliko državni? Jedno od rješenja za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je i to da članove predsjedništva bira parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odnosno to treba predstavnički dom. Ali se ne smije dozvoliti da to budu asimetrične rješenja. Na to niko živ u ovoj državi ne smije pristati. Članove predsjedništva, sva 3 člana predsjedništva, ako bi išli na takvo rješenje, sva 3 člana predsjedništva mora birati parlamentarna skupština, a ne da ostavimo da na jedan način biramo člana predsjedništva iz izborne jedinice koji se zove entitet Republika Srpska, a ostala 2 člana iz federacije da bira parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. To bi vodilo u daljnje podjele u Bosni i Hercegovini i to bi praktično značilo priznavanje entiteta Republike Srpske kao zasebne tvorevine koja ima slabe ili skroz labave veze sa državom Bosnom i Hercegovinom. Ali Dodik kaže da neće pristati. Ni što osim da ostavljamo. Pa ako neće Dodik pristati na takvo rješenje, onda niko drugi ne smije pristati na ovo drugo rješenje. Prema tome, prilikom izbora članova predsjedništva, prilikom regulisanja pitanja izbora članova predsjedništva i osiguranja tog takozvanog legitimnog predstavljanja, mada sam ja malo prije rekao da članovi predsjedništva, bez obzira iz kojeg su naroda, predstavljaju sve građane i predstavljaju državu kao cjelinu. Mora se osigurati svim građanima da biraju članove predsjedništva i da budu birani za članove predsjedništva. Moraju se implementirati presude Europskog suda za ljudska prava. Mora se osigurati građanima Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od konstitutivnog naroda da se kandidiraju za tu poziciju. Najbolje moguće rješenje za državu
Bosnu i Hercegovinu, za sve njene građane je jedan predsjednik i cijela država jedna izbornica. Ja znam da takvo rješenje ne podržavaju mnoge političke stranke, posebno ove secesionističke snage, posebno one snage kojima je smetnja to što su Bošnjaci većinski narod u ovoj državi. Međutim, ako se oni plaše toga da bi u svakom izbornom ciklusu predsjednik države bio izabran, za predsjednika države bio izabran Bošnjak, onda se Ustavom Bosne i Hercegovine mogu definirati i ostala pitanja. Imamo mi ostale ključnih funkcija u državnim institucijama, to su predsjedavajući vijeća ministara, predsjedavajući Doma naroda, predsjedavajući predstavničkog doma. I te ključne funkcije treba da se podijele između konstitutivnih naroda, odnosno ostalih građana. Prema tome postoje rješenja i za ovako uređene države i za ovakav etnički sastav država samo treba dobra volja. Svi trebaju pokazati dobru volju, da im je stalo do države, da im je stalo do ovih građana i do boljeg života. Međutim, na sceni su očigledno snage koje se svim silama bore da ovu državu prikažu nemogućom državom, da zagovaraju odvajanje pojedinih dijelova od Bosne i Hercegovine, da blokiraju rad njenih institucija, da blokiraju provođenje odluka Ustavnog suda na području Republike Srpske, da blokiraju rad Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i tako dalje. Da nije toga, da ima dobre volje, postoje rješenja za sva pitanja, odnosno za sve probleme, ako i oni zovu problemima, ali to su u stvari pitanja koja treba riješiti. Ali ove patriotske snage u Bosni i Hercegovini u svemu tome moraju voditi računa, ne smiju pristati ni na kakve ucjene, posebno oko ova dva važna, krucijalna pitanja, i tome treba dodati još pitanje državne imovine. Pitanje državne imovine je jedno od krucijalnih, sami ste rekli, ali čini se da je i sam Schmidt pomalo podlegao pritisku, pa najavljuje odlaganje rješavanja tog pitanja za godinu dana. Očigledno je malo djelovanje Milorada Dodika djelovalo na samog Schmidta. Čak je OHR pokrenuo i medijsku kampanju putem društvenih mreža u kojima tvrde da je mit, da je država titular i da opstanak Bosne ovisi o državnoj imovini. Slažete li se da je mit? Mit je ta izjava. Vrlo je teško očekivati, kako stvari trenutno stoje, da će se moći postići unutrašnji dogovor oko donošenja zakona koji će se regulisati pitanje državne imovine. Znači, to je vrlo teško očekivati. To će najvjerovatnije trebati, a potrebno je svim građanima, da se riješi to pitanje, regulisati visoki predstavnik svojom odlukom. Međutim, mora se kazati, i to je bosanske ili probosanske stranke moraju vrlo jasno visokom predstavniku dati znanje da se prilikom eventualnog donošenja takve odluke, koji će se regulisati pitanje državne imovine, mora rukovoditi Bečkom konvencijom o sukcesiji državne imovine, arhive i dugova iz 1983. godine, mora se rukovoditi sporazumom o sukcesiji iz 2001. godine, a tamo je vrlo jasno rečeno i precizirano šta se smatra državnom imovinom. Državnom imovinom se smatra imovina države prednice, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, a u vlasništvu Savezne Republike Jugoslavije je bilo i građevinsko zemljište, i poljoprivredno zemljište, i šume, i javna dobra, i tako dalje. Prema tome, to je imovina koja prelazi na državu sljednicu. To je isto tako regulisano i sporazumom o sukcesiji. Osim toga, osim ta dva ključna dokumenta, imamo presudu Ustavnog suda. Visoki predstavnik prilikom donošenja, eventualnog donošenja te odluke o državnoj imovini,
mora poštovati i odluku Ustavnog suda kojim je rečeno da državna imovina pripada državi Bosne i Hercegovine. Zakonom koji bi se dogovorio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ili koji bi donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, može se regulisati i mora se regulisati. Popis te državne imovine, državno tijelo koje će voditi evidenciju o toj državnoj imovini i treba da se reguliše način korištenja te državne imovine od strane nižih administrativnih jedinica, od strane kantona, od strane lokalnih zajednica i od strane entiteta. Nikako niži nivoji vlasti ne mogu biti vlasnici te imovine. Zbog toga je ovo pitanje ključno i za Dodika i za predstavnike političke vlasti u Republici Srpskoj, jer oni znaju da je državna imovina praktično ključ opstanka jedne države. Jer da bi jedna država postojala, ona mora da ima svoj teritorij, mora imati svoje stanovništvo i mora imati svoju vladu koja ima nadležnosti na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Rješavanjem pitanja državne imovine na način kako oni zagovaraju, oni praktično žele da kažu da država Bosna i Hercegovina je propala država koja ne može funkcionirati. S obzirom da su na Bosnu i Hercegovinu izvršene 2 agresije upravo zbog osvajanja tog teritorija, je li onda opasno ovo što Ohar govori da mi u stvari živimo u mitu i da državna imovina i nije toliko bitna za opstanak? Trebaju se građani Bosne i Hercegovine zamisliti, je li to uvod u raspad Bosne i Hercegovine? Posebno ove političke snage iz Republike Srpske vrlo otvoreno nekoliko godina zagovaraju ocijepljenje Republike Srpske, govore o tome kako je Bosna i Hercegovina nemoguća država, kako je Bosna i Hercegovina propala država, a sve čini da obesmisle državne institucije, njihov rad i njihovu funkcionalnost. Ono što treba da bude jasno svima koji zagovaraju takav razvoj događaja, moraju znati da će patriote ove zemlje, da će patriotski bosanski blok čvrsto stati u odbranu države Bosne i Hercegovine i nikada više nećemo dozvoliti da se na onako brutalan način vrši agresija na Bosnu i Hercegovinu kako je bilo 1992-1995. godine od strane susjednih država. Bosanske snage su trenutno toliko jake da sam ja siguran da do bilo kakvog odvajanja, bilo kakve secesije i bilo kakve velike opasnosti za Bosnu i Hercegovinu neće biti. Biće nasrtaja, na nasrtaje treba odgovarati na adekvatan način, jačanjem institucija Bosne i Hercegovine i borbom kroz institucije Bosne i Hercegovine. Pravnim, političkim sredstvima, pa ako bude trebalo i svakim drugim raspoloženjem. Patriote su spremne, jesu li političari ili politički probosanski blok moguć u konstelaciji snaga koju imamo i ko na kraju krajeva da odbrani Bosnu u tim institucijama? Vidite, kad govorimo o ovim bosanskim strankama koji sebe zovu, pa ima ih puno, bosanskim i patriotskim, oni nama tvrde da su to najbolje patriotske snage koje su mogle isplivati na površinu. Međutim, u slučaju da Bosna i Hercegovina dođe u opasnost, oni će pokazati pravo stanje stvari. Oni koji budu prave patriote, oni će ostati na sceni. Oni koji ne budu, oni će sami otići ili će ih vjetar odnijeti. A pravi patriote će stati u odbranu države i oni će vidjeti. Ali možete misliti kada određene političke snage zagovaraju jednaka ljudska prava svim građanima u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, da se takve snage nazivaju
nekakvim radikalnim elementima, da se nazivaju teroristima i tako dalje.